Hello, Tuni KUKI channel bezausi na bon William na hikit novin Tuni hi Burma boys Indian government le state government Mizoram state government chana boy na lo le chana ki PHIN na ane yo ham ti hi Tuni hin anabeo hitin aji chu news dang ho hi anaki ha sai po in hichi Burma news aki ha sai pen na hi ai le mi ti chu in izat inam chen na gam khat ja aban le KUKI ten jong len idel naw gam khat ja chu chi Burma boy na hi phat changaung ke seijing in tu ni jong hi chi Burma boy hi i u naw mizo hon chan ge ki thopi na anewa hi Indian government in chana dal na nei ham ti ho hi tu ni hi ana seyo hitin hichi na dinga chu amasape na chu na veleu hen hichi minister pan Mizoram minister pa hin modi ko ma jong hi later anajit na hita chu anathot na hita in phat ma saung chu in sei taven Manipur le Mizoram hin hichi Burma yu now ho refugee ahung lai ho hi welcome ki bolding hi ti chu Manipur chief minister le Mizoram chief minister in welcome bolding hi ti ana phone do na ho jong chu in a betawen tu hi ikhat Indian government hin pressure an happy le in ti chu hi chu hi ananung solvent ti hi Mizoram chief minister pa ko ma hi chanam khat hi pressure an pe win hi le china hi Mizoram chief minister pa jong hin hi chu hi theipon te aji chu ke hon ke ka una ho hi ita chu athidinga ka pedo theipo ve nung sol theilo ding ke hi ve te chu anado dal hi in ahin la avela hi India sapai ho hin ita chu thu an pe win hi le tu hi chief minister pa keu se hilowa ichiba MZP ti holoi jong hin support a bol wa ita chu ki PHIN na ne yo hi in ichilaya jong hi ga veleu han anoya ki jit hi ki hon ka una ho hi nung sol lengun ichi Burma hoin atha te ru he ti chu ichiwa jong hi amo hin later na pi ken wa Indian government ko ma jong hi ngi na ne yo hi in ta chu athum jingwa hi in ichi kinung sol pon de ti chu ana pangovin ban le campaign ja chom jong ana bol ke novin Indian government ko ma hi hichi Mizoram ho hin ipi bola hi chi chana he apan pi hom ti hi le I hon jong tu hi chawang kut hen lang ipi function kinei jong le nam le gam chungchang ahung ki se ai le chin KUKI mizo iti jiwin hichi iselo na penu hi tu chunga hi unaw hi naw hi lo le nam khat hi naw tribe khat hi naw chu tu chunga hi approve ipi theyo hi in ama ho jong hin tu chunga hi proof a bol hi in aji chu Burma jong hi KUKI hen lang mizo hen lang chin hen lang tedim long ta chu cheng ma hi win ni ja chu tu chunga Mizoram ho jong hin pan pi na thei chana chu hi ta chu pan pi ding Indian government in boulder kha ding ati ba nga hi Mizoram hoi nom lo wa ipi bola ka una ho hung jam chu ke on ka pan pi lo ding ham te hi Indian government ko ma hi ado dal wa ni ta chu unaw chin ho hian lang chin khel hi jong le Burma ko na kinep na nei ta Mizoram hin zon ho chu kapan pi ding he ti chu chief minister pan jong ana sei hi ta in hi je chu tu chunga hi mizo jong hin pan no sata ala o hi ga het thei dinga chu ami ma ga velo hen hi chi a het thei lo tampi jong na lai mai thei o hi in a hi lo le a het thiam lo jong mai thei o hi in ja chu hi chlaya hi halkhat ga sei lo hen hi chi Burma map ma hi in hi chi akan na si hi Burma map ma hi in adang siwang hi gamdang hi ta in tu hi ga sei lo hen hi chi north east hi in hi chlai si hi Mizoram hi in aban le hi chlai si hi Manipur hi in hi chi ga velo hen
masanga British khanglaya patna chu British ho hin divide ti chu in hop za wa hi in aki khat hi India kium aki khat hi Burma chong ki hi chi hi ga he theidinga chu na pi na pu te ho chong na hon chong ga gel lew chon KUKI sunga chong hi khen khat hi Burma a cheng in ko te khen khat hi Burma a chenga ho India a cheng ti ho bangong hi itamo hi in hi ji a chu masanglai mi hon ana sei tiang le chin KUKI Mizo ti ana sei jiu chu hi ji chu a hi in tu a hi alang pi aga ke sei lang ho KUKI ho ha chen na pe no chu ni chi Manipur sung hi a hi in a hin la ichi boulder a jong hi KUKI atam kin hi chi boulder la a hi ni chong chu het them ding wa al khat kan sei hin tin aban le to a Mizoram hon ana welcome na pe no hi chilai a hi kin ni chilai sung se a hi ai le Chin state na hi in hi chi Chin state na ko na hongjam do ho hin Mizoram hi a jot no hi in hi chilai state na ko na hongjam do ho hin Burma a ko na hongjam do ho hin India Manipur gam hi a hin jot kit ma hi in hi ji a chu tu chunga hi Indian government hin Mizoram in Burma hoi tai welcome ana bola sepei ho mi zal som nga lang hongjam do ho ana welcome civil mi sang khat lang thing ta ai chong ana welcome che a chu Indian government hi piji a hi chi Burma hungal jam ho hi a kham ham ti hal khat ga sei kit lew hen ning tho ka ni a chu ti chu Monday ni a chu hi chlaya gam kang chun het de wa hi in refugee camp aka an ho Hungaria KITI ho loi a kem aka na jong chu na ne het kha mai the wa hin hi chiong chu Burmese military ho je a hi Burma military ho je a hi amon chu anagal jam wa Bangladesh a hi refugee an um hi win ni chong chu athu sim na het nom vai le in sei de wa hi ni ti chu hi chlaya ga vel hen ikhat Hungaria KITI ho loi hi Rakhine state na ko na hung thei do a hi win hi chi Rakhine state a hi India Burma sunga ga sei dinga chu hi chi Rakhine state na ko na hi chi aning lang si a hi amao loi hi hi chi wa ko na hi amao hi hung jam do hi chi wa hi Rakhine state chu hi in hi chi Rakhine state na hi chi Hungaria KITI Muslim ho chu ana hi in a hin la amao hi Burma military ho hin 2017 a chu ana su vian thei je wa chu ila ya hi Burma Bangladesh ga ma hi jam do wa Burma a ko na Bangladesh a hi refugee a hi win hi chi refugee na wa tu Monday ni a chu hi chi a kemu chu ana kanga mi izat ham khat thi a tu chana hi amu zo lo mi izat ham khat jong na lai hi ni chi ho story ong chun he nom vai le hi chong chu in sei thei wa hi in comment a chun in dong leo chun hi chu sei de wa hi chi agam ka na chu a hi in hi chi ho hi Hungaria KITI ho loi chu a hi wen hi chong hi in he nom vai le et kung ki pat ham hi lo le et boy ham Burma ko na et jam ham te ong chu comment an chun nin dong leo chun hi chi next video ang in same thei hi ti chu iga sei thei hin tin tu hin e topic wa analut kin hoi ten hi chi boldera chin ho hi ho to iki hit now I ma cha lo a hi iki hit now ti chu I culture yong ki bang aban le I ha mo jong hi ta chu ki he to dil the a hi in masanga British hon ana rule la ya chu hi chi area si a hi ho lang tribe ho hi kidim set na hi in hi chi a khen khat chu India a ki khen khat hi Burma a ki hi hi a chu tu a hi political map dung chu ya chu iga pet nai le gam chum ma ki thu a hi in a hin la hi chi area mong hi ho tribe ho lang tribe mong hi chi lai area a hi chen wa hi ti jong chu ga het thei ding wa kain sei in tin tu a hi India in ipibola
hichi Mizoram Burma hung hlei lut ho hi na lut sa lo diu he atiu ham tile tua iga sei Hungaria kiti holoi hichi Rakhine state na ko na hung jam do ho chu ni chu ho jong hi itiam khana hung ha boya le Mizoram hi hung lut the a he hichi hung lut ting le India hi masanga pana population kitam hi in chule India sunga hi population kitam momong phatna hi agamani auto hi le mi kiti ti ding a hi tain aki kiti a hi tain ni so si hi mi sang izat ham ai lo le lak izat ham khat hi Burma a ko nai chlai Mizoram a ko nai hung lut be taw han lang hi le hi chuwa chu ET India en a handle thei ding ham ti hi akichat ji a chu hi chi Indian government hin na lut sa lo deu a hi ti a chu thu api a hi in a hin la Mizoram government in ipi bola state ti chu central government ko ma chu hi cho si hi ke hon ka lut sa deu a hi Burma hung gal jam ho zo si welcome ka bolding he ti a chu a sei ham ni ti a hi le ka sei ma banga chu hi chi area si hi koi ma hi a ki chom se thei yum lo a hi ni chilaya si hi u naw to bang hi je wa chu amao hin central government hi dodala ni ta chu Burma ko na hung gal jam ho chu welcome a bol hi ti jong chu ga het thei ding wa tu ni a hi in sei in tin hi je a chu tu a hi Mizoram hoin panala wa Burma ko na hung lut ho jong welcome ding a ban le itiam khana panpi angai wa Burma a hi kachin ho hi a boi vai le hi chi ki thopi ding a jong he amao hi ready sa hi ti jong chu ga sei theu hin tin phatma sa jong chu ka ga sei ai le khen khat chun pi bolai chalaya ka ga ki kum ding ham na ti hi chi in Burma gam chom dana country choma aga amwa nga hi chalai a bol dara cheng si ho jong hi koi ma chom hi di lo hi tu a hi Burma jong hi ahung ha boi thima a hi ai le hi chilang boulder hoyan to kha kal chu i ho mi ho jong dim se na in to kha de wa hi ti jong chu iga het thim ding wa ka se hin tin rengon ki ti pen chu hi chilaya hi boy a hi in aban le mandale ki ti chu hi chilai kit na hi in tu a hi chilai khopi te ni a hi ha boy a hi in a hin lat hi chi aning boulder ho hi military sepai ho in hoi ta hin gat no han lang hoi ta hin bol ta le ei ho ta hi aha boy ding pen chu hi vin hi je a chu phatma sa video a jong chu avai ge ka in e ho jong hi ta chu pan ila theyo a hi ti a chu kan se a hi in hi chi an boulder aninga ti ta lowa hi chi tu a e ho kuki ten zalen gam te a idel na penu ka bo valley iti na penu jong hi chilai la a hi Burma jong to kha aban le India nga to kha hi a hin la tua isei ma bang wa chu e ho tribe mo mong hi chilai area a hi ki hi in hi je a chu unaw mi zo ho hin a he them wa hi ta chu panala o a hi in to a hi e ho jong hin he them lo wa pan ila gang lo wa le phat khat le hi chilai la a hi miung thi pan hen lang le e ho mi ngen thiding a hi ti jong chu iga sei thei hin tin tu ni a hi Burma boina lang ga ha sei daw hi tin hi chi e hon Burma boina ji a iti pan ila thei deu ham a hi lo le e ho mi ho chu hi chilai la a hi cheng a hi in aban le iti I protect thei deu ham ti chu hi chi contact nga chu hal khat kan sei a hi in aban le Burma boina hi tu ni a chu hal khat athip deuin atiwin a hin la jan he a chu naw pang ho jong kum git kum sagi ti ho jong hi anathat no ven military ho hin military ho cha dan hi a phat lo je a chu central langa hi koima chatbi se talo ki PHIN na protest bol ho jong hi aninga hi tai ki PHIN na ne yo hi in ama ho jong hin military ho su boy jinga hi ta chu federal army ahung ki phu do to ka a hi army ho hi tai su boy jing ding ti a hi su boy me yo hi in a hin lama sanga to banga ki PHIN na wang chu anei ta lo a hin la hi chi thingnoi ho
ki gop khom na ding hi chi pen chu tu le tu a hi a ha ngai to pen no a hi aba le thing no ya pan la lo ki ti ho loi chu chi hi chi lai Rakhine State ki ti na hi chi lai Muslim ho na na gam hi chi lai si hi a hi in ama ho hi ha pan pen ama hi a hat je wa chu tu a military ho in ama oi thing noi mi ti a hi ala do hi ta in thing noi mi a hi ta poi ti a hi ana phone do hi in a hin la tu a gain kiran karin army ho chu ngichelang hi a hi win nichelanga he oma hi win chin chu a hi le chalai hi kit ka chin chu a hi le chilang hi kit hi ngain la ai chi Burma sunga state lin nei pen chu a hi ai le san ho hi a hi win tu a hi ama ho se siang ki thu to vai le a Burma military ho tam na pen chu hi chalai area bo hi a hi in je a chu a zolel na diu zong chu ha salo a hi in a hin la government khat ga dau jeng na dinga chu mi government khat chun van leng hian lang teng hian lang thal man cha za chom hi zong le government khat hi na zala chu gamdang khat na ko na a gam ven bit na ding thal kiti chu nei hoi ma a hin thing noi ho sanga ni je a chu tu a hi doctor sa ho loi koi ham CRPH leader ho hi ki ho to wa gamdanga ko na hi panpina amu theina ding angai to lai ta o hi in chi hi itiam khana hong kilem thei le chi federal army zong hi hong ki panding hi ti a zong chu news thulu na ko na mu a hi ti chu tu ni ku ki channel a hal khat iga ki hil thei naw hi chi chan chu in tin e ho area a hi lo le e hon masanga patna function iga nei vai le chin KUKI Mizo ti a iga sei ji pen naw hi chi chu ipg ham ai lo le hoi lai contact nga chu e ho si yu mu ham ti chu hal khat iga ki hil chen naw hi chi chan chu in tin phat ki teng le itiam khana in zo ai seyu hi chi gamboina ho zong chu ne het nom vai le mi chong chu I hin sei kit deu a hi in na het nom vai le comment a chu nin do vai le next video a chu mi chi in pat kit deu a hi ama ho zong hi hal khat ama ho thu sim zong hi hal khat I sei thei wa hi ti chu kai ne cha hin tin tu ni KUKI channel ai sei thei hi chi chan chui tan te ka ki pai